ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ MM Story Collection YouTube ꯆꯦꯅꯦꯜꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯥꯝ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ BJPꯅ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯃꯤꯜꯅꯥꯗꯨꯅ TVKꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ उर्खुनगी रिंगुइन विलेज दा नोंमै कामनबदा कुकी मिलिटेंट अनि सिरे नगा अहम सोले CPI ना मणिपुरी इरांग वारुइसिन पुरो हाइबा डिमांड प्रोटेस्ट सटखरे पार्लियामेंट चैलेंज तौबगी महुत मियामबु लाना लमजिंगनबा होनबा याबा ngamloi CSO हौजिक पाउ संदोंना पिजरी स्टेट मरी अमसुंग पुदुचेरी यूनियन टेरिटोरी की मिखन फोन ngasi लाउथोखिबगा लोइनाना असम अमसुंग वेस्ट बेंगल दा BJP ना मपुंग फाबा मेजोरिटी फंखरे केरला दा कांग्रेस ना माइ पाखरे तमिलनाडु दा फिल्म स्टार बिजोय ना इंग्लिशिंग अनि सुमना कुमारी दा लिंखखिबा TVK ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइखिबगा लोइनाना पुदुचेरी दा AINR सिना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइखरे हौखिबा एप्रिल 8 दगी हौरगा एप्रिल 9 फावबा पांथोखिबा स्टेट मरी असम केरला तमिलनाडु वेस्ट बेंगल अमसुंग यूनियन टेरिटोरी पुदुचेरी की मिखन की फोल ngasi लाउथोपा अदुदा असंगी ओइना लेंगा पाइबा BJP ना मपुंग फाबा मेजोरिटी फंगदुना थंगनबा अहुमलक सुबा टाउन की गवर्नमेंट पाइनबगीदमक सेम साखरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना पीबा मिखन की फोल अदुगी मतुंगिना असंगी अपुंबा सीट 163 की फोल लाउथोपदा BJP ना मरफुनिथोय INC 38 BOPF 10 AGP 10 अतोपसिंग मंगा केरला गिना साम निफु INC निफु हुमफुमदोय CPIM कुंतरु IUML कुनिथोय CPI निपान अतोपसिंग कुमाथोय पुदुचेरी गिना कुंथागी मनुंगदा AINRC 33 MDK मंगा BJP मरी TVK अनि अतोपसिंग 8 तमिलनाडु दा चनी हुमफुमरी TVK चामसुमना 8 DMK 58 MDK 98 INC मंगा अतोपसिंग 15 वेस्ट बेंगल चनी मौदामरी BJP ना चनीगा सुमना तरु AITC मरफुमाथोय INC अनि AGUP अनि अतोपसिंग 2 लेंगा पाइबा BJP भारतीय जनता पार्टी ना सीट मरफुनिथोय फंगदुना एब्सोल्यूट मेजोरिटी फंखरे मिखल असिदा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ना सीट 18 बोरोलैंड पीपल्स फ्रंट ना सीट 10 असोम गण परिषद ना सीट 10 AIUF ना सीट 2 RJR ना सीट 2 अमसुंग AICT ना सीट अमा फंखी असंगी ओइना लिसिंग सुमना कुमाथोइदा पांथोखिबा लेजिस्लेटिव असेंबली मिखंदा NDA बुना लुचिंगबा BJP ना सीट 50 AGP ना सीट 9 अमसुंग UPCA ना सीट 3 पुन्ना सीट 9 फंखिबनी अदुबु ngasi फोल लाउथोखिबा लिसिंग सुमना कुंतरु की मिखल असिददी BJP खक्तना सीट मरफुनिथोय फंगबा ngमखरे लिसिंग सुमना कुमाथोगी पांथोखिबा मिखल अदुदा UPA बु लुचिंगलिबा कांग्रेस ना सीट 19 AIUDF ना सीट 13 BPF ना सीट 3 CPIM ना सीट 1 अमसु इंडिपेंडेंट ना सीट 1 फंखिबनी अदुबु लिसिंग सुमना कुंतरु की मिखल असिददी कांग्रेस ना 53 दगी हेना फंगबा ngमखिद्रे AIUDF सु सीट 2 दगी हेना फंगबा ngमखिद्रे ngasi लाउथोखिबा मिखन की फोल अदुगी मतुंगिना वेस्ट बेंगल की पुवारीदा हाबोइना BJP ना मेजोरिटी फंगदुना लेंगा पाइनबा थौरांग तौखरे स्टेट असिदा ताम अनिरक थंगनबा लेंगा पाइदुना लाखिबी तिनामुना कांग्रेस की लुचिंगबा ममता बनर्जी मरी सुबा ताम पाइबा ngमखिद्रे अपुंबा सीट चनी मौदामरी की फोल लाउथोपदा लिसिंग सुमना कुमारी की मिखंदा सीट 130 फंगलंबा फोल ऑल इंडिया तिनामु कांग्रेस ना सीट 59 दगी हेना फंगबा ngमखिद्रे सीट 63 फंगलंबा BJP ना सीट 209 फंगदुना एब्सोल्यूट मेजोरिटी फंगदुना AITC की लेंगा लोइसिनख्रे ngasi की मिखल फोल अदु IN सीट ना सीट 2 JC UP ना सीट 2 CPIM ना सीट 1 अमसुंग AISF ना सीट 1 फंगबा ngमखी
Kerala gi oina pumba sit cham nifugi mikhan gi phol lauthokpada INC na sit humphumdoi phangduna single largest party oikhre. CPIM na sit takuntaru, IUML na sit kunithoi, CPI na sit nipan, KEC na sit taret, RSP na sit ahum amasung aday na sit ramatoi phangba ngamkhi. Tamil Nadu gi oina apunba sit chani humkutha marigi mikhan gi phol lauthokpada ing lising ani sumna kumarida Tamil Film star Bijoy na lingkhatkiba TVK na sit cham sumna tare phangduna single largest party oiba ngamkhre. Lengak pairiba DMK na sit humpu, ADMK na sit nifu taret, INC na sit manga, PMK na sit mari, IULM na sit ani amasung CPI na sit ani maipakhi. Puducherry gi oina apunba sit kunthagi phol lauthokpada AINRC na sit 32, DMK na sit manga, BJP na sit mari, TVK na sit ani, INC na sit ama, LGK na sit ama amasung atay na sit manga phangba ngamkhi. Urkhun district gi manung chanba Iringuin village da ngasi ayu kuki militants na nongmai kapsinduna attack chatharakhare. Khut thongnabada kuki militant ani sire aduga naga village guard taru aso apan nangkhare hairi. Presna phangba pauna hai ngasi ayu angambada pung 3:40 rom tabada government su suspension of operation sign taunariba kuki militant group ki khulai matik chana paiba militants na Iringuin Horei Hills amasung Hamsal khulda akanba mongda nongmai kapsinduna attack chatharakhi. Maduda naga village guard singi maikaida gisu handuna nongmai kaukhi. Nakal ani marakta matam sangna nongmai kamnakhi hairi. Kuki militant sing amaso naga village guard singi marakta chathakhiba nongmai kamnabagi thawdok aduda kuki militant ani sikhi aduga routine monitoring duty tawba naga village guard taru nongmai maruna pambadagi sokhi. Soklaba naga village guard sing adu district hospital Urkhunda pukhatuna layeng chathari hairi. Thawdo adugi paw hek phangbaga Urkhun district ki police amasung central security force ki ahemba tin mafam aduda changsinuna thiba humbagi thabak chathabaga loinana makha tana thoningdaba thawdok thoktanaba seksing thawrang lokhotkhi hairi. Maraksida kuki militants na sugi marumda Urkhun district ki Iringuin village ki mafam singda tattana attack chatharakhiba asibu Iringuin village na protection committee na akanba mawongda condemn tawrakli. RBPC gi information and publicity na thadorokpa cherol amana hai ngasi ayu pung 3:40 rom tabada Horei sing amasung Hamsanda khulai matik chana paiba kuki militants na khul aduda routine monitoring duty tawriba naga village guard singi mathakta attack chatharakhi. Maduda naga village guard sing adu aso apan nangkhibani. Iringuin Horei Hills amasung Hamsalgi akoibada lairiba mafamsingda khulai matik chana paiba kuki militants na bunker kaya sajinduna mafam adudagi tattana khunjasingna nongmai kapsillaktuna attack chathari. Thawong asina Iringuin village ki khunjasingi punsida chawna singnaba ama oiragli hairi. Aikhoigi lam amasung miyangi punsida tattana singnaragliba asi taraina lauroi. Makha tana micham miyam amadi aikhoigi lam loksinaba honaraglabadi madugi chapchaba pakhum pigani haina cheksin waro thamlakli. Haukiba April 9 dasu kuki militants na Iringuin Horei gi umang area da attack chathaduna naga village ki guard mari aso apan nanghankhi. Thogliba thawdoksing asigi matangda mari leineba authority singna khudakta investigation chathaduna mara leibasingbu phaduna makhoigi mathakta logi oiba chapchapa action laukhatkadabani hairi. Matangsida miyeng tabiriba singbu amuka hana khurumjari.